Hello guys, welcome to SK TV channel Karbi. Koilamati Waterfalls Damji lasi nang tha nong kalu ko jo la jer popen jo hormu pom don di. Thank you. Ta cepat dulu ko po jo. Oh, kapag la. Jo. Like, share, comments. Tengeri. Nay tum phan video kemi paklng bon ji. Nay tum lang non. Kita po lasi nay tum lang tha. Hello. SK TV channel Karbi. Hello guys. Subscribe. Ini jangan cuma kalau koilamati lang new video. So please watching my video. So please do like, subscribe, and share. So don't forget anything. Arve na paklng pernah perlu lasi angsong kan langon angsong kan ekta video tu lah. Kalau tu lah non dan bon lebih aku. Kami habang kita dulu si non harap kalau angsong anak itu manggil lo si angsong mana paklng perang pom mau Arve na langon. So, kasi video na lang nun itong natin, mapapen ang song na tangga ko. Shoot longer than. Like, subscribe, go please now. Nanti non bangke belai kasih langpon sana, non bangke
alang sun ko sonte ka dtlo ma de nang dtlo ma langpon na ase nang langpon so ayam ting ni dari live surprise dah ke nang ting ni dari kai kita ni video kemi nang paklng ti Karbi.